We try to make these boys and girls into what we call the 3 H's. That is, happy, healthy, helpful citizens. Hello, you boy in the corner there. You ought to be a Boy Scout. You're a fine-looking fella, and I know you'll guide, you know. Oh, you are one? Oh, I beg your pardon. That's quite right. Now go on and tell all your pals to come and be girl guides like you. I'm very glad to see you there. Thank you all. Good luck to you, and I wish we may meet again. Abakunzi bo ku Mouvement Official turabashoboje. Tubahe ikaze mu biganiro byacu. Kuri uyu munsi wa none rero tuzamutse mu Burayi, mu gihugu cy'Ubwongereza. Hari umugabo amenyekana kuri aya magambo. Yagize ati, "Leave this world a little better than you find it." Cyangwa se tugenekereje mu Kinyarwanda, haranira gusiga isi ari nziza kurenza uko wayisanze. Ucyumva aya magambo uhita wumva umugabo w'igihangange w'umusirikare w'umwongereza wakunze urubyiruko cyane ndetse arusigira umurage ukomeye cyane. Baden Powell, umwe mu bagabo bagize amazina menshi cyane ku isi. Baden Powell ni umwe mu bagabo bagize uruhare runini cyane mu guhindura imitekerereze y'abantu mu binyejana bibiri byashize. Azwi kandi nk'umusirikare ukomeye w'ubwami bw'Abongereza. Mu gihe cye yarwanye intambara nyinshi, arwanira igihugu cye. Ibi byose akabikora bihuza n'ibikorwa bihuriza hamwe urubyiruko, ari nabyo byaje kubyara umuryango ukomeye w'abaskuti ku isi yose. Ngibi byaranze ubutwari n'ibigwi bya Baden Powell. Ubusanzwe yitwa Lieutenant General Lord Robert Stephenson Smith Baden Powell. Abaskuti bamwita Lulu Empesa, bisobanuye ikirura kitajya kiryama. Baden Powell yavutse tariki ya 22 Gashyantare 1857. Avukira hitwa Paddington mu mujyi wa Londres mu Bwongereza. Aza gupfa ku myaka 84 tariki ya 8 Mutarama 1941. Baden Powell usibye kuba yarabaye umusirikare muri iki gihugu yavukiyemo cy'Ubwongereza, nanone kandi yari umwanditsi w'ibitabo bitandukanye. Ubuzima bwa Baden Powell ahanini bwakunzwe kujya gutungura abantu cyane bigendeye ku butwari bwaranze uyu mugabo. Yize amashuri yisumbuye ahitwa Rose Hills School, aho yiganaga n'umwe mu bavandimwe be yakundaga cyane witwa Augustus. Baden Powell yabonye ibihembo bitandukanye aho yagiye yiga mu mashuri, nkaho mu mashuri yisumbuye yatangiye kujya ahimba udukino dutandukanye. Kugeza utu dukino nutwo usanga abarizwa mu muryango wa gisuguti bifashisha umunsi ku munsi, ndetse icyo gihe abana biganaga na Baden Powell nabo bageze aho bakajya bakunda uyu mugabo bitewe n'utwo dukino yabigishaga tukabanezeza. Baden Powell yatangiye uyu muryango w'abaskuti ku giti cye, ndetse anatangira kujya ahimba utwo dukino ku buryo butandukanye. Gusa mu mwaka w'1908 yaje kwandika igitabo cyitwa Scouting for Boy, aho yari mu ishuri ryisumbuye rya Chatham House. Igitabo cyaje kumuhesha ibihembo bitandukanye byatangwaga mu buvanganzo bw'urubyiruko. Mu mwaka w'1880 Baden Powell yinjiye mu gisirikare cy'Ubwongereza, ariko yakoreraga mu gihugu cy'Ubuhinde. Nibwo yaje kongera yandika ikindi gitabo cyitwa Reconnaissance and Scouting. Ibindi bihugu Baden Powell yabayemo ari umusirikare twavuga nka Afurika y'Epfo na Kenya byo muri Afurika, aho yakomeje ibikorwa byo kwamamaza uyu muryango we w'abaskuti. Uyu muryango waje kugenda waguka umunsi ku munsi, ari nako Baden Powell arushaho gutanga ubutumwa ahanini bwibanze kubwo gukundisha urubyiruko umurimo no guhana ibyishimo nk'inzira y'ubutwari. Ibikorwa Baden Powell yagiye akorana byinshi, harimo
n'intambara zitandukanye yagiye arwana ubwo yabaga mu gisirikare ndetse n'uburyo yagiye ashyiraho imbaraga kugira ngo umuryango w'abaskuti ugende waguka ube wagera ku isi yose nk'uko bimeze kuri uyu munsi wa none. Turebere hamwe zimwe mu mvugo Baden Powell yakundaga kubwira urubyiruko rw'abaskuti. Icya mbere, umuskuti ahorana iteka yiteguye, nta kintu na kimwe gishobora kumubaho kimutunguye ndetse abazi icyo ari bukore haramutse habaye ikintu kitari cyitezwe. Umwanya wa kabiri, mu buzima ikintu cya mbere cy'agaciro kibaho ni uguha bagenzi bawe ibyishimo. Umwanya wa gatatu, ntabwo tujya dutsindwa cyangwa ngo tunanirwe iyo dukoze ibyo dushinzwe neza, ahubwo dutsindwa iyo twirengagije gukora ibyo dushinzwe. Umwanya wa kane, umuyobozi nyawe ni umuskuti, yigisha gukina umukino ariko nawe awukora. Umwanya wa gatanu, iyo wigisha umuskuti umutoza ntabwo umutegeka. Umwanya wa gatandatu, burya iyo umuntu ashaka byose biba biri mu bitekerezo bye n'inshuti ze. Mu mwaka w'1912 Baden Powell yashakanye na Olave St Clair, uyu babyaranye abakobwa babiri, Health Grace na Betty Cray Baden Powell. Babyarana kandi n'umuhungu umwe bita Peter Arthur Baden Powell. Baden Powell yaje gupfa ku itariki 8 Mutarama 1941 ahitwa Nyeri mu gihugu cya Kenya, aho yari mu butumwa bw'umuryango w'abaskuti yari yarashinzeyo. Kateramwe ibintu bitangaje ku muryango w'abaskuti bizihiza isabukuru ya Baden Powell wawushinze. Tariki 22 Gashyantare buri mwaka ni umunsi umuryango w'abaskuti ku isi hose uzirikana itariki y'amavuko ya Lieutenant General Baden Powell. Watangije uyu muryango mu myaka isaga 110 ishize. Lieutenant General Baden Powell yavutse ku wa 22 Gashyantare 1857 ahitwa Paddington mu mujyi wa Londres mu Bwongereza. Yabaye umusirikare mu ngabo z'icyo gihugu kuva mu 1876 kugeza mu 1910, aho yakunze gukorera ubutumwa bwe mu Buhinde no muri Afurika. Yapfuye ku wa 8 Mutarama 1941 ku myaka 83 aguye i Nyeri muri Kenya. Anahashyingurwa kuri ubu imva ye yagizwe hamwe mu hantu hakomeye hashobora gusurwa na ba mukerarugendo. Kwizihiza uyu munsi bibanzirizwa n'icyumweru cyahariwe ibikorwa bitandukanye bikorwa n'abaskuti mu rwego rwo kongera gushimangira intego z'uyu muryango n'umurage basigiwe na Baden Powell wawushinze. Twifashishije urubuga Virginia Gazette tugiye kubagezaho bimwe mu bintu utari uzi kandi bitangaje kuri uyu muryango wa gisuguti cyangwa se w'abaskuti. Umuryango w'abaskuti wageze mu Rwanda mu 1938 turutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo RDC. Ukaba watangiriye mu yahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda cyangwa INR. Umunyamakuru witwa W.D. Beyonce niwe watangije abaskuti bwa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1910, nyuma y'uko umwe mu bana babarizwaga muri uyu muryango mu Bwongereza amuhaye ubufasha. Igitaramo cya mbere nyakwigendera David Bowie, umwongereza wubatse izina rikomeye mu muziki, cyabereye mu gikorwa cyari cyateguwe n'abaskuti camp mu 1958. Ikindi mu bintu bitangaje ni uko abantu basaga miliyoni 500 ku isi bigeze kuba abaskuti mu buzima bwabo. Ikindi kandi gitangaje, abagera kuri 85% by'abakozi b'ibigo bishinzwe iperereza muri Amerika FBI bigeze kuba abaskuti. Ikindi kintu gikomeye nuko ibihugu 5 birimo Korea ya Ruguru, Ubushinwa, Angola,
Cuba na Laos nibyo gusa bitabarizwamo umuryango w'abaskuti. Kugira ngo mwabyumvise neza cyane, harimo Korea y'Amajyaruguru, Ubushinwa, Angola, Cuba na Laos. Ibi ntibarizwa mu muryango w'abaskuti. Ikindi gitangaje nuko imidari isaga 125 niyo ikoreshwa mu gushimira abaskuti bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa. Reka turebere hamwe abantu bakomeye cyane babaye abaskuti ku isi ya rurema. Mu bantu bakomeye babaye mu muryango w'abaskuti harimo John F. Kennedy, uyu yabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakaza Gerald Ford, Ronald Wilson Reagan, George Walker Bush na Bill Clinton, bose bayoboye Amerika. Haba ari John F. Kennedy, Gerald Ford, Ronald Wilson Reagan, George Bush na Bill Clinton. Aba bose babaye abaskuti kandi bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibikorwa nk'ibi biranga abaskuti hirya no hino ku isi, baba bashaka gukomeza gushyira mu ngiro intego za Baden Powell, wabashishikazaga gusiga isi ari nziza kurenza uko bayisanze. Bakunze kumva official rero, turabashimiye. Dushimiye udahwema kudukurikira. Dushimire bakandi subscribe, like, comment, share. Dushimire kandi umuryango w'abaskuti ku isi n'ibikorwa udahwema gukora byiza by'urukundo. Kenshi bakunda kuvuga ngo scout toujours prêt. Scout ahora yiteguye. Hasta la vista.